Pemirsa pemargin World Water Forum WWF Ring Bali, Sani Jagirau, mawasana ring kewentenan tingkat hunian okupansi kamar hotel Ring Bali. Kahanan kamar hotel Ring Wewidangan Nusa Dua Ketarkayang penuh. Wewidangan tiosan Skadikute Sanur Kantos Ubud, Wakil Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Bali I Gusti Ngurah Suryawijaya, taler pacang nerima panincapan wisatawan. Dani mausang WWF pacang kamilitin oleh Sasur Panegara untuk estimasi delegasi penya akeh langkungan Sasur talian diri. Indika inucap mejantan ngawinang okupansi kamar hotel pamekas ring Wewidangan Nusa Dua Sane dados pusat WWF penuh kantos 100%. Hotel Ring Nusa Dua katanya nih pacang penuh pamekas sane wenten ring Wewidangan ITDC sane nyiagayang sawetara 16 talian kamar hotel. Panincapan okupansi punika Skadikute Sanur Kantos Ubud ketarkayang pacang keni wasanan nyane. PHRI taler ngicen apresiasi ring pemargi WWF sampun sidak laksanayang ring Bali. Kanan puniki ngwantu okupansi ngelimpak becik rumasuk perekonomian Bali. Pai ketandane taler dahat sayaga tur pacang wantu ring sajoning nyangre pangrau para delegasi WWF. WWF puniki mabuat pisan majeng kauripan manusia. Napi malih ring Bali wenten budaya lokal nangun satketi loka Bali inggih punika danu kerti miwah skara kerti. Kaaptiang samian krama sida nyokong acara inucap tur anut adung rakse katreptian miwah kenyamanan para delegasi ritat kala ring Bali. Widya Stuti Bisnis Bali Nguningayang.